sedang jangan ke konsensi mau uken kemudian ke hok lada dewan kedokti yang lada ngapaklah ke kontrekam ke jonga lada ngapaklah hakar kompenia ke jonga ke skim ne kino dei mapi pada kemudian hok berkedokti nak kata jonga bat nak kalian ke jonga nak kalian kapti ngipin yang soba ya kano kacing penben lada don kacing bakla nak kalian ke jongi hindrai ngai skam makum kata kan omja nama nak kalian jong ke parti ngila ong nadu kaski ke basdang habang iwan sekamat jompi upada ngasikwa pan penkenau ngakemuwe nak kertong akan election ke baladep habang iwan sekamat jompi upada ngemuan ban pendiet ngemuan ban pen kami ya piki pada ngemuan nak kerteng jong ke pisa nekis bai rupa ban pendiet ya piki pada henry iwan halo kan nongrem ke baskem kidon tang artli kike pada ngasikwa pan penkenau agapor bagi wan sapi upai ba kong ke Voice of the People Party kidon tang artli kular kibangila clay bat kibangin om pen ken kabaning kong golong ba bagi wan semat jompi pai ba yong jiet ya ke Voice of the People Party jiet yang lane ki kertong jong ke Voice of the People Party bat ngin pendat hok ya ke kamram kumba pila bedset yangi pila jiet yangi belum kita kinong tawan yang ngin pendap hok ngin yasad nak kata ka jinge ka jong upai pa la kalong apo assembly la ne sabar jong ka assembly ban ngai scam ka jinge ti ka jongi ka ba shisnam tampai ba pensaki bakom ka komki MLA jong Voice of the People Party ngila pendap hok bat ngin pendap hok hakini kisnam ki panangwan bat ka benta ka baar bat ka kular ka bangiwan kamat jong pi pat ba kalong bangila ong malada pijiet ini belum kita kinong mi kemat kijong pi kinong ngelam kijong pi ba kinong tauan kijong pi ngilaong ngin pendap hok ya ke kamram ke bapila bensyat da ke bangi sam habashai ya kata ke beha ke balamang lengba jong UMLA barngets kampai ba penom kuslai na kaliang jong Voice of the People Party kan pendap hok ya ta ke kamram oi kini kisi ke pamenta pa ngaskwa berwarna namar kedon ki political party ki basdang ban kedho bar ki basdang ban pepo ya ke Voice of the People Party da ka pakiong onne yu pra marway hapo Delhi ngiyosno na kita ki political party khamdam ki balasno he kita ki political party rithor bar khamdam lele kedon ke political party na kane kedong ke than ba ke jela ke jonga ba ke jongpi ka bala kelalong ke party rithor menta kata ke party ke pet ben ya ke Voice of the People Party da ke baong maneyu uleyu pra marway hangti hapo parlimen ngagong kumbang ajupen kemau gong kum ke Voice of the People Party ikin mau ya kikin tien ki ba umelong SJ dan kan luang ko way na ki poetry ki jongu ba ka bor kamsyong ha ka jingbon briu Henry hakam mensim basenrang berkata kadai the Voice of the People Party the Voice of the People Party kamnget pada tangah kapor ba pibun penpeni ya kata ke jingklan ke jompi Henry wat habang idon tang keniat ngot angait sampai ba pensaki bakom ke party idon tang samut ki MLA upai ba nak ni kadong ke tang ke jongi ulai ibet bansai samut ki MLA bangina ayu bagila ai kalat yangi ban sakri yo pat ba jong ke judgment real ling ba kini ki southly ki constituency bat pat ba play i wala nang idon tang samut hakayang dorban kapdan real pongut ki MLA Henry ngem simla tin ngem simla smith Henry ila ra ikimat ki bakta ya kari ba ke judgment real ke jonga ba ke jompi Henry ke jingkeli ke bangino kamban keli pat ba kalong ba kita kan kibadan nak kabur kila lihat you nak kata jonga bat jompi kidon sibon ki mat ki isu ki bakum ke judgment real ngilai ngilai kesar lagi post them andai kita kibadan nak kabur kila lihat you ngasukwa abat perkemau ya kita ki baong marway onle ayu Henry ngakwa abat perkemau pat ba mamaki kila don teng nak kabur ngan perkemau kani ke sorkar kabaran napo ke jela ke jonga ke jompi ken mau ni ke sarkar ke bangiyo menta ke bakila khotel de kum kata ke MDA mensua ke MDA 1 ha ke first term ke joki menta ke khot ke MDA 2
Bat ba ngaku ban pepau ni kapur. Ha kapur bakadang dai tang ke MDA. Kabadai ke MDA wan benta ba. House name Arhajar Arpo R. Nangik nginam klep. Ba ke sorkar kelarai ban pentrai ya kata ke rooster system. Hapok kecela kacui. Ban pentrai ya ke rooster system. Bat jayu name Arpuar. Ba idon kat argut ki cabinet minister. Kat argut ki cabinet minister. Bat nak ini ki kat argut kombashi pongot kidai nak kejat ke kenja bat nak ki Emily ki bangi kum kejat penriu ngilase doktor argut ki bedai nak ki parlok garu ke jungi taru kidai argut sipara konrad sangma barujin sangma andai ka basau phala patba ha kata kapor baki pentrai kam ya kani ke rooster system kilale yuk tak pongot hatu kemili magani kan kita ya ki kon samra ke jonga ba ke jompi kem semale kem semale tang ban ang Biasa kalau tong hakapur bagi dan ke cabinet meeting. Kim non berkeren, kim suatu yang kecingnya ke jong upat ba. Kataru kimat panong yangi ba onleyu pra marway. Nak kata ke voice of the people party yang ladang dan marway ru nyenya sat bat ngin pendap hok ya ke kamram ke jongi. Namta jongpi pidon sipongan hakakat armut ke cabinet. Kenai hakata kapur atau pelayang ramba. Layang ramba banyada ya ka hok ka jongi bat jongi kun samla ke jonga ba ke jongpi bat ba askwa ban penkenau de tat hado ba ka voice of the people party ka rung apo assembly bat de hata kapur ba ka voice of the people party kala ra ya kene kamat banyak keren bat ka sorkar bat haba ka sorkar kam tre banyak keren uci minister lo kentan andre ila ra ya kene kamat haga yang dorbar tawan lingbau presiden rangba jongi apa yang lara apa yang dorbar tawan bukan rat sang mawang no wong imtre banyak keren borlo ong hiru balara pikwa kelet sakai yang dorbar sakai yang gasri ini nak liang ke parti yong ni sotu namar ngimde ke babiet namar ke jakaban snaan patba kamde hapo ke yang gasri ne ke jakaban snaan kadai hapo ke megalia legislative assembly barka jakaban snaan ki policy kam daya po kayang kasri andai ka jakaban sinai ke policy dailing ba ka sorkar ngem simatre dai don ki wei pat ki lek sapo kayang kasri ka ba sotanat ba wat kam megale high court kam tre ban interfere lani ban muslia ya kani ka policy lani ka reservation policy barkalaong bakani kani ka policy matter ka syong ha ka sorkar ndai hadinata ilara apa kayang dorbar tawan Henry Kim Sila Priang hagabakado pa ilawan sapi upat pa namar ngitip bakabor kasyong happy upat pa ngilara paringi sokmen kum ke parti itu por ngilara iba kum presiden ramba iba aden menel saimon in pelong ya kajing syatan kaba klem sange tak ada bakasorkar kan Priang ya kajing dawa kijongi pa kajing job agar kajing kun kajing ikan mau kamdei kajing job joka voice of the people party hendak patba ngi kwa banong kajing job kadai jong pi upat ba kajing kesan ke jong pi upat ba kepada kilak bakilak kitut sekejaka kajing ki jonga bagi jong pi kalau pelong ya ke sorkar bahkan kiu namar katip menta upat ba ulas tang ban pakman sega voice of the people party barkala soto upat ba menta ulas tang ban start padai nama tadau ka sorkar apa kado kala pediang dakaban constitute ya kata ka expert committee ban review ya ka reservation policy ban ngisokmen kadai ka committee kala don barka treya ka kam ban nakalang ngajingi ong ngibut din do menta balada kampoi sisei ban kamlong kum ka jingkwa ka jungi nakalang jong presiden ng balong basay sien pat ka voice of the people party kani weri ki paita pagino ka man yaki biang ban penurlong ya kani kecing kwa ba kecing terang keconga ba kecong pi hoi pat ba apa bagi kerennya ke reservation policy ni kwa ban perkenau ngilararu hakamat jong sarkar banong hidong kam ban penbet hang bide pat ke rooster system namar kum bagalong kamla banong bapin menteri kam ya ke rooster system da ke bapi kelir nadu usnam kat kendai spa anjau puar nyong insultu badong kam ban menteri ya ke rooster system Henry Yong kamla balong kumba kalong
kat kendai Spanyol puar ban clear ikan mau pat ba kumno kilenya ki kun sanga ke juni haus nem arjar ar puar haba light kam tada light kat apli ki pus tang ar la ni line kale cheki kun sanga ki jonga bat ki jongpi ka babon kale cheki parlok garu ki jungi Henry Hadin kacing ki jaga voice of the people party ka sorkar kala om nginam bentrei kam syu ka retrospectively Henry belai ban bentrei kam ka nado kata ka bakirai ban bentrei kam ya ka rooster system badai nak kata kata pada hakini si la tapi pen habalat kam lajam kala don ka bah kumba kadai panlong Henry kacing kon ka jungi kalong ba dok kam ban review ya kani ka reservation policy ban warra thamai ya ka reservation policy nang ba kandan kahok apreng jongi baki parlok garu ke jongi nagaliang ke jongi yongem kuat pan bam ya kabha jongki wei Henry haba kabha ka jongi ke syak kini no yongi hapan yakun ya kabha kabade ke jonga bat ke jongpi kata di ka voice of the people party badangi dokumen makum ke party ha ke jongi hati ke jongi batang alstem Reke yo ya kecing kesan nabi kipat ba nom song baro jong ni kecela ke jong apa joki oh kita kiwe gila menong marwe leyu Henry ka voice of the people party kong ladang idon tang marwe ru Henry ngin dep hok ya ke kamram kum mala pension hangi kum kita kinong mikmat ke joki Henry yoi pangan kwa apat pen kemau ya kita ki boong marwe only ayu kum kacat penriu pai ba ngapen kemau Panggila Pak Teng ya kita ki MP nak kena kedong ketan ke jonga apa ke jongpi nak kecat beriu ke jongi ngila Pak Teng ya UMP Shati support Delhi UMP upamri nak kena undang postal party ngila Pak itu MP kubu independent MP Henry Dr. Ricky H. Second Paiba inlet kubu MP joka voice of the people party bakum ke party Paiba Idon ya ki kau berkat idon ya ki riusta apa ke parti ke sini nado kinoi kai ki university nado kinoi kai ki colleges ki papier nado kinoi kai school